Saya yan na, wala iba kundi sayo sa naton punong barangay nga bisitahan, punong barangay sa barangay Matambag. Si Honorable Ariel Ginanaw, anak Moses, papanisan sa naton liwat bisita o umagad sa barangay Manajao. Wala iba kundi anaton Ma'am sa Mapanas Northern Samar. Si Honorable Ariel Ginanaw, papanisan kan Ma'am Jane Villamor Gorin Bade, Kuratsa. Yes, this is Barangay Manajao Fiesta 2025 Palapag, Northern Samar, Waray TV, Brgy.